برز عبدالله کوچر لآلمانیا دمات شاد بیت جمیج و یکوت بنویساندن به زمان کردی و سیاست افهم جولی بر از دربار زمان کردی و بر همین تده بپرسم من دخواست بپرسم گلو روشا سیاسی یا نها دربار کردان و مافین کردان در ترکیه چاواد بینی گلو روشک به هیویه یا به هیویه و گلو تیکوشینا سیاسی جالی کردان و دوی روشه ده بدیتنا ده چاوه بله افدما جی خوشفه و گلک سلاف جده و جی گودار نجارم نهاف دمک دریجه کوب روشا کرده باکوی کردستانه و به ترکیه و مسئله کوب بغی خدا یکتی اوروپای و به ویوه کوب تخازه هم تشتان بگوارینه لی چاوی ترکیه هر دم وی که کو آوای پیش آوای هن دناف هم شکلنده دیسا زمان کردی بی کو ناو لی نکه لی هیشانه هم بده نیشان جا اوروپای را بده نیشان کو وای من زمان کردی و هبونا کرده قبول کریه لی دناف خود جی اساس مسئله او کو Türkiye txaze deyeki avay jawe dîsa bimrîne û di nav halê xwe de birizîne heta ku Kurdî hebûna wê di nav xwe de bi wexte keve taya mirinê û bimre. Helbet di vir de şaşîtiyan siyaseta Kurdî li Bakur ev e ku ev jî çavêjim niha mesele ki kûr û dûvedrêje ku gelek siyasetmedar û Bakurî me hê jî li benda dewletê ne ku ji wan re tiştîk bide û her sane. Lê esas mesele ew bû ku Kurd di nav xwe de bawekî meşrû xwe organîze bikirana و کردی فیر بونا و فیری جیانه خواب کرانا و بوی آوائی هر اف ببیا کانیک مغزن و در ببیا لباکور و وصا ببیا کو ایدی دولت مجبور بیا کو گلک درست اندیشی پی بدم یعنی ما مستعجی گوتنا تا تی دیگیم که کردان بکیم هستی دربار زمان کردی ده خواب شوه که ریک و پیک ارگانیزه نکرنه و دناف بر آوان ده کوردیناسیون و یگرتنه که ریک و پیک تنه بلی نه یک او یادیشی مخابن جواکا کرد لباکور جواکی که گندیه جویه که جواکا گندی دهیلا کلتوری دهیلا انتلیکتولی ده هجا باشتی نگشتی که زمان براستی جبو جواکی گیتی چی معنی یعنی دکاره بچی خواه ببه بچی خواه بینه یعنی اوانی مسئله که گل که گرنگه و بوی که به زرتر امبیجن پاراسیاستی دیده چیه که اگر که زمان براستی چی نه وقت مسئله که وقت گوتنه که سلوگانی که زمان دما بی گوتن تایی herkes bece giringe u zengine u filane bivane li jvê ki zirete ku bawekî kültürî ev yek bahata ji hev bahata veçirandin dê hata dîtin ku elasas av û nanê siyasetê bi xwe jî gelekê ziman bi xwe biya yani em bêjin serkeftina her peyvekê Kurdî بلافکرنه هر گوتنه که کردی بخواه بلافکرنه سیاست که سرکت کشی یعنی اوانه مرم نکاره بیشه که هم تشت بیتن تعلق کرن هم تشت بیتن برچف کرن حتی هم تشت دی سر کرن زمان وقت چوا رحکیه که زمان کردی چکاوه که رحکی بلند ببه لباکور او قاس بکاره سیاست چی بلند ببه مریم نکاره gelek tiştan bawaki dîlê binirin. Lê derdê pê çivaz vê bêjim çiqas ku li Bakur ev Çîna entelektüelî mezin bibe xebatên gur û geş be ew qa tesîrê li ser siyaseta Bakur jî dike ku
بکاربه همو پلان و پروژه خود زمان وقت علاوه که یکسر بمشینه و بخواه آبجوها جفا کامه.